So manje laphana ke umuzwa khona i-double story ke ngeqambela manga futhi makhi lo lo muntu lona ngathini uthisha kahle ya ufundise high school yangasekhaya eNkosinathi High School yabo lo muntu unemali kakhulu so manje ingane zakhe yabo nje ingane yakhe eme esikoleni ngathi ziyabukisa ke zona vele ime lapha ngase gate mase ubaba afika tsengo Mercedes wakhe noma ithi uhambe nge-G63 khipha 200 anikeze ingane yakhe ngibona ijeke ingene emotweni hawo phinde kukhiphe lenye futhi ayinikeze ngiphathi imali enzima kanjani isengane zakhe futhi 200 maye mina ngiyibuka lento phatho 200 hayi qale-ke manje ngiyisondanisa nalo mfana wakhona ke manje vele ke ukubhema kayi ngenqamba manga ukubhema kayi kade ngabhema bafu ayingabhema kade ngabhema ngoba ngabhema nje nginoba yes like ngino 11 years ya ugwayi nje iCraven ngingaqala ngayo ukubhema bengibhema uma engibamba imva kwendlu esaphila uma engibamba imva kwendlu yabo ayi ngulahle kanjalo kwa ongibamba ngelila ngubhema nje etoilet ngihlalele etoilet ngirelaxile ngirazo ngaphem angilokhanga phela umnyango na into enkinga ngivele ngashiya kanjalo hayi bheme ngizwe lo mfana wamakhelwane ngimemeza la ku double story ngimemeza sanele ya phuma ngimbukela phezulu phela ke isilungu phela ya uthini pheze athi wozala ngigijime ngeke nayo ngiyandoda uthini pheze sanele fethi yazi manje la ekhaya fethi ubaba simazi ukuthi ubeke ebookie yabo ngithi anwazi ukuthi ubeke ebookie manje mina ngihlangana laphi ngizokwenza njani yini mina ufuna kusize ngayo hayi fethi sicela ukuthi usivulele la hawu ukiyazi ubona sokuthola hayi manje ngizokwenza njani manje lo muntu mkhulu phela manje yabo isiqwembe somuzi ngibona ukuthi ngizokwenza njani ngogqekeze yilo sidabole sicapha ama starting tola aluminium la ya ngivele igqekeze lokhiye wakhona lo bonco khiphe lezi zinto ama-handle akhona khiphe nalento leyo khiye lengena kanje ngivele ngiphushe ngenkani lento le ubuyele ngaphakathi bese ngizivula nje isicapha hayi jabule kanti njengoba singena ngaphakathi i-alarm liyasha emumva akazi phela mina ukuthi kulo muzi khona i-alarm ngoba phela ngibonela nje hayi njengokujwayelekile nje hayi futhi akazi inkulu ngalezo zinto-ke lo baba khona ukuthi mhlawumbe kune-alarm lo uthi uyayithulela kodwa konke bengiyi-expect ngoba manje ngi-suspect ngoba manje i-blue security unakho ukuthi uthi shwi fika ume lapha ngasekhaya maqondana nomuzi wasekhaya isikhathi eside mase uyahamba anginganabi ukuthi hayi ama-security ngoba ekhaya ngingasemgaqweni ama-security hayi nginganaki mina into eningi hayi mina ngiqeda ukuvula hayi ngeneke hayi benze izinto zabo-ke phume no-Forsyth no Richo njani ubike la jabule ngizikuhlekethe izathu ngihlale phansi ngithi awunazo-ke ziyasha hayi ngidle yamnandi abangiyeze ngidle ngithi ngiqedile hayi time futhi hayi ungathatha inkomishi uyibeka hayi wathatha iglasi hambe uyibeka ebuke sanele futhi manje sushayile ugwayi ngimbuza ukuthi utshela uba ukuthi ngiyabhema mina ethi hayi ngikubonile emva kwendlu ubhema yabo ngelilanga uma wakho kubamba futhi ethi ayikho lento eshoyo wena ungephi nendawo yabo ethi hayi ngakubona ngangilapha upstairs mina ngihlale khoneni lapha upstairs kubuka bhema ugwala ngokusheshsha futhi ngithi sure ethi hayi manje mina mfethu ngeke ungikhohlelise mina ngiwuthenga ngithi hayi ngeke uzikhohlelise ngamfaka umngane wami ya kuyimanje nje uyabhema ngenxa yami and futhi kulokho futhi angisho ukuthi ngiyayincoma ngiyazisola yabo ngoba manje yena usewesi ngaphe kwami ke manje indlela ngime ngasumbona indlela iyona ayo fucked up ayike ngaba lofana guys anginikezeke u50 rand ngihambe ngiyothengani ngiyothenga i20 yeCraven ayingibona mnandi sihlale phansi manje sokwenza njani ngithi hayike thatha amaluzi awu5 lawo 15 ngiswabeka lawo so sebenzisa lawo 5 lawo 15 siwabeka ya hamba nawo mina ungawashiki mina yabo ngithi hayi vele baba kuzokubamba vele mawushiya mengushiya kwena yanguthatha u5 python mina 20 don't lose ami na don't lose kusamabhoza sihlele vrandi kanje ngoba ngihleli sihlele vrandi sirelaxile siyatshuza vele iqhamuka i-G63 ye pip vule iciphizile lokhuze yini kuthiwa yini lokhuza amabhathini akhona ukuvula amagate ciphizi mfana vuleke igate hayi right
angena ubaba khona exake ubaba khona uthi hayibo umnyango ethi ubuka amahendlela hayibo yabo mina ngisake ngimbone washo awunanga ubaba khona ngivele ngiphume ngishone phansi uthi ngeke ngiyabona manje ngibaleka lo baba into engayithanda kuyena walahla ngento eyodwa yabo igate akalivalanga igate into engayilahla ngayo ayi ngithi ekitchen kanje yena uzongena nje mina ngicashela mina la ngakulesi sihlalo lesi uthi nje uzodlula ekitchen izonywa ngezitebhiseke phezulu angithi sibonile phezulu sibhem uyanyuka manje mina ngathi edlula la ngaphuma mina awuthi phuma ngegate ka wangabe sangibona yabo athi ngama ngaphandle ngafike ngayirelax esekhaya hayi wavela ungibona uthi hayi nangu sanele okay uthethe usile manje sephumile la endlini athi hayi wengubani ngikubonile mfana wami yabo hayi mina ngayinaki lento yabo ngithi hayi lutho baba hayi ngithi ngiyeza sokuqhuma siqhuma isibhaxo ke manje yabo weba iyakhani ngameshayo wena unsteam uyahlala na ukhiye nje ngaphansi komati ubala kanjani kulo mata lo bhala ukuthi welcome lo wasemnyango islim yabona manje uzungqokoza plus ubize mina futhi ayiwaqala ke lo baba ngibuka manje hayi ngeke leli isela leli ngoba phela kwaqala lapho phela yabo hayi kamnandi hayi lo baba lo wathi hayi yabona mfana wami uzosifunda namhlanje wena sanele ngikhombe lapha kwakhe ethi yabona sanele uzobona mfana wami yabona kade khona ukulandelayo yabo mina ukuthi vele phela into enze ukuthi ngikhule ngibe hlaza ilokhuza step mother bese ngihlukumeze so manje kungihlukumeza kwaso sangenza ukuthi manje ngicina sengiumuntu ohlaza ongena ndaba nje nomunye umuntu yabo ongamnaki futhi omunye umuntu ngeke ngishayile izimpahla yabo ngibeqhubeka ngiyele emvakwandi ngishesela ugwayi uyangibuka njalo ngithi kanje vele acasuke lo bathatha isibhamu sakhe somthetho sibike la angibuke ngibona alo khipha isibhamu asibike la isibhamu sakhe somthetho xake uthi lo usecabanga ngidubula yini ngithi awuthi ngirelax ngehlisa umoya hayi qhamukiyana plus security nanga plus security sobuthi awu mnomzana manje kwenzakalani emzini wakho sizwe i-alarm ulikhala manje ethe labafana ngazi benzeni babizele isikhothelwa la ngamakhelwane bazogqekeza emzini wami justice ngilalela inkulumo futhi hayi ukuthi angizwe ngiyabezwa yabo lesikhothela lamakhelwane ligqekezile umuzi wami la ongena ngaphakathi la bazobhema ogwala ufana ufundisa ufana wami ukubhema manje hayi lento le isela lelo ufana uvela uyibophe leyo njalo kasho uthi la zonke ezishofake manje hayi lo baba lo angidrayisele lo baba hayi kuhamba usuku hayi qhubeka usuku hayi kubi ngakusasa ekseni hayi ishinoke hayi mina ke lapho bengisakeni njani sasethi into ukuthi ngiyesigeleke manje hayi ke fresh sengigqoke ngisho ukuthi hayi ngisethile fresh kamnandi bone ngisho isicathulo sami yabo hayi bengigqoka isicathulo esibhedayo mina esigeleke eqaphela maka bethafa islam hayi sengijekile ukuyisicefe yabo kwase kusho ukuthi ngihambe ngeenyawo yabo ngoba avele ekhaya ke seyihluphekela ke ekhaya ke futhi hayi ngiqambela manga abafayi vele ngikhule ngishizila vele ekhaya ke vele angisafarish kodwa abafethu engizwana nabo ba right hayi bebefika bandla bezongizama lezo ingubo kanjalo yabo bengisize bandla ngalokho okuncane yabo hayi sengangithi phela manje singeshaya inkaws engizwe kuthiwa khona impahla eshayayo kanjalo yabo ngithi yini athi khona enye inkanti namfana ngitshela umunye uBraham esigele ngibona aziqalela uyavuka esikoleni ngoshinoki ngisethele ukushinoki kanjalo yabo mekushinoki ngivuka qala ekwendeni hayibo walo lo baba usela emingithi ngaqalaza uma hayi vele sengima yazi lo baba vele uhlisa umoya kanjani wamtshela nje kahle athi awusanele la izolo ufika emzini wami izingane zami zimbizile ufika emzini wami ufika ugqekeza bangena phakathi wale upstairs wazokhomba ngisho ukukhomba upstairs ngibafica babhema ugwayi ngiqhamuka ngibuye emsebenzini ngemoto hayi umathi hayi khuleka usanele nje yabo indaba yakhe lo ngizoyilungisa indaba yakhe ushone step mother angizoyilungisa nje indaba lo ngisho ukuthi nanso inkinga ke manje hayi ayikho inkinga hayi suke lapho uma eze kumina lo baba ehambe ephume ngesanga emzini wakhe
ebuyo lokhu uzuma anengane zakhe ngithi ngabe ngisiqala ewindini nazi ingane zakhe segqokothana zayilungisa ziready lazisebenza phi ke befunda eBrightdale ingane zakhe ngoba zaqala zafunda ePhoenix eFendale zasuka lapho za eBrightdale zithi ayingeke zayelokhu za eBrightdale zathi ayingeke sifuna ukufunda noqhonqa thina manje isikhathela ukufunda nabantu abamnyama hayi namandiya sokhathela manje sifuna ukuhlala noqhonqa ingane zakhe ziright inkosami hayi ke ahambe lo baba la umayeze mina kodwa sanele mntanami yabo ukuthi ulethe inkinga moya hayibo inkinga angihleke laba bayona abadlala ngabe ngibekela itiye la noFusilise wami la ngidlela isinkwa sami ngingayinaki le nto hayibo bona ama inkinga zani manje badlala ngami nje manje ngidlela isinkwa sami iphuze letiye hayibo mntanami ngushawa uThusilise uqala ushawa wesibili uThusilise hayi sengiphuze letiye lodwa athi hayibo sanele yazi lento serious ngempela yazi wena uzothola induku ngenye indlela futhi ngathi uzoshaya iforum yabo mina ngayinaki le ndawo uma uyadlala yabo hayi Qhuminoke yabo fika lo Brian Mike lo ngitshela ngenkantena yabo fika lo Brian ngitshela ngenkantena yabo sanele uba manje lo kusho uba manje lo ngithi umngane wami malo sifunda naye eclassini sihlala naye deskini vele sifunda eclassini elilodwa sihlala edeskini elilodwa hayi inkinga mntanami ngingajabula uma ukuthi ke nizokhuluma ngento zesikole sokhuluma ama drugs hayi ke sanele futhi ingantini cabanga ngiyiphethe sengiyibophile iready intwana hayi ready intwana ngiphethe nansi la hayi ubala ke nokuthi ngiqala zuma ukuthi naye singabo hayi nanku uma urelaxile lapha yazi indaba ngeke sibhemele la endlini etoilet ngeke uma uzoba usinikeza inkinga uzoyizwa nuku hayi siphume ngaphandle siba abantu nje abadressa ecela uma ngiyambona uyaphithizela application uyaset uyaclean hayi simfethu manje mfethu isikhathi sihamba phela yazini asibele siphume ngathi sesigele straight athi hayi namhlanje siya esikoleni sana sonkantina holiday namhlanje sobhema holiday ngithi ntwana athi hayi ziyasha ngithi ziyasha amakhelwane ngithi ayibungeke bafungeke ukuthi ngicabange kahle lento ngeke ukuthi ngeke ngiye esikoleni umsombuluko ayike kodwa hayi nginindaba hayi Tuesday ngizobabona ukuthi shaya inkinga hayi sobabone hayi inkinga selonakele hayi thatha ubhakama manje ngikaxipha khami hayi ngize ngizenza umuntu elungisa impela hayi ngisahamba manje ngisahamba manje ngiqesha shathi labuleleli into nemkhona emeda ngiyibopha inkelo hayi ngisahamba hayi yabo athantana muhambe kahle kodwa ngiyathemba ukuthi lezi zinto njengoba umngane wakho ekubiza lento enifuna ukukhuluma ngayo nelungisa indaba zezinto zesikole hayi lento kade uyenza izolo kabakhelwane ayisiphume ngesanga eqale lengibuza usanele uma wakho umuze ukhuluma ngento yenze abakhelwane wenzeni manje hayi lezi intwana zamakhelwane futhi zibe nenkinga lapho ubabwazo uthathe ukhiye ufaka phansi kwamada kulo mata lo abawunyathela mungene before ungene endlini lezi intwana zangawubona ulokhuza yabo zibheka kwezinye indawo ayizumbula umata ukuthi siubone hayi ngixoxe le story song hayi ke ngibagqekezelela abafana mina ngiyazi ke mina ngisketch istory yazi ke mina ngivela ngize ngiyincomeke mina mfethu ngisketch story mina mfethu indaba zokulo ngisabana nedididi lawa ngcaye ngisabulutho mina mfethu uyangazi ke nawe ngisho nothisha mina esikoleni mase bheda ngimtshela futhi nawe yazi ke nawe uyazi Ibrahim ngiyakuvuma sanele hayi vele efana kunjaya yami ke wena yabo ngisho naseclassini futhi wena futhi urulayo futhi yabo it's show akekho futhi umuntu omunye orule mina yabo mina ngwangubane mina ngeke bangijwayele ngabo hayi Ibrahim yazini manje kwenze kanjani ngimthethe hayi futhi hayi ngene ngaphakathi futhi awufana angiyeza 50 rand iroji ngishayisela iroji intwana la itsofuthi na 50 rand ngibothenga 20 craven shwili ngihamba ngiyothenga 20 craven esitolo ngqede ngibuye kwisitolo samaSomali ngiyothenga 20 ngibuye kanjalo yabo relax naye ngimnikeze amaluzi awu5 anginikeze yami chise yami asale nawo 3 yena la u15 kwagoqa nawa namanje ngisawaphethe ngithi nawa namanje ngisawaphethe ngitshengise i20 yabo ayibona hayi sanele manje kwenzakalani ngithi yazi kwenzakalani lo baba khona sirelaxile sisayichuzela lapha eqhamuka ithama lakho lesibona sichuze lucky leyo Bram ngavele ngathi engathi ngiyabona nayo imoto yakhe ingena plus isiphezulu engibukela phansi imoto nayo ke esangweni ingena engathi 1212 ngashona phansi ngeyitepisi
ngacasha kanjalo ngacasha ngaleli ukhuza ngitafula leli ukhuza lasekitchen yabo wadlula ngangibona wadlula ngathi ujaha uthi ngiphezulu vele ujethi uzongibamba phezulu kanti uzothi ephuwethu lokhuza ethi ngena enyuka ngetepisi ngabe ngiphuma fast phuma ngegate wangangibona yabo nakho namhlanje ke kanjalo oledi njengoba likhuluma nje izolo kwafika ke la ekhaya ke yabo sekuntamba amanyana nje lezosho uthi usanele ugqekeza emzini wami kanje yabo usanele uyisela asamdingi emzini wami yabo ngisho lithi nali ipati yabo Bram ethi ngeke sanele futhi ungaphinde nawe yenze lona yabo uthi wena uyadlala wena kunenombolo lapha ngiyibonile hayibo khona ama-laptop khona yonke into lapha amafoni ade ngabuka ndoda khona ngisho ubucwebe lapha athi akhululeke azini leyo nto sazoyiplana ngithi hayi sazoyiplana vele lo baba lo akufuna umgcwalisela-ke lo baba lo yabo le nto ayibonile uthi ibugqezela umnyango hayi kusayinto encane yabo Bram athi hayi yazini sanele asamzoshaya le nkantena yethu yabo manje fethu anginikeze yabo ngiyibuka ngithi awupho indaba isilokhuza istopper sakhona sabe ufilter wagwa athi hayi wona filter right-ke labo istopper lesimuzo PPF ayabheda kanti uBram ungifakele nyawo yebo hayi ngikamdadi ngithi awuthi ngishise mina athi yazi mase ushaya bafu ungashaya mfethu ukuthi hayi shaya nje kahle mase ngithi athi ushaye kanjalo hayi Bram hayi shisa wena hayi nginikeze Bram hayi shayi vele singojeke ehlathini sisirelaxe soyithuna manje siphumula ubhaki sibabeke phansi hayi siyabhema manje khiphe nensango ilokhuza ufanqa le nsango wayithenga kiphi eBhambayi ezansi ngaseDube village ayibeke phansi ubhayi lokhuza insango la don't see 20 nami ngibike la don't see packages lebike la ngisaziyashaya makhelwane manje byazi sibawuthuna ke manje yabo manje uBrian usile akashuki into eningi kushuka nje into encane manje leli dami lokuqala ngithi ayike ndoda hayi leli dami ngicabanga ukuthi shaya ngithela u-half man ngithi hayi ndoda ngicabanga ngisale sengiqeda ngaleli dami athi hayi lishaya uqeda yabo hayi ngishaya ngiyashaya ngithi ayike kathina buqinisile nje bayimnandi ayiqhubeke ngishaya yabo ethi uBram ngeke sanele futhi yazi isikhonto esishayayo manje yabo ngithini manje le ethi ivuvuzela sinayo ivuvuzela yazi lapha futhi awunawo 10 rand lapha futhi ngithi futhi yazi futhi weledo uyalazi futhi ekhaya uyazi kanjani simo ekhaya sayishizilela bafu mina imali engijolo uphathisa wona ekhaya u5 rand kuphela baba hayi ulethe mase ubamba la ayawufaka ufilter ngemumva afaka ugwayi omningi afaka insanga encane yabo ngiyabuza ukuthi ayibolethango lele yabona ugwayi omningi kodwa manje inkantini encane fake nalo filter wagwaya hlephula uphisa omngaka wagwaya ufile ngemumva ngithi ayikho ke inkinga bafu alibeke la idama athi hayi libambe futhi lizophephuka athi ngilibambe athi ngiyabuka lesala lo 5 rand ngiyothenga ivuvuzela xa ivuvuzela la anganaki futhi nami uthi hayi ivuvuzela ncane ngoba phela indaba zamalokhuza amahunga ngaleza ikhathi hayi kade ngifunda ukubhema into ebingadumi into ebisingayazi besazi ukuthi insanga ngoba sibhemela yona hayi hamba uBram qabula ikhethi la 20 rand abuye nalo athi hayi sungalibuyisa udama fast vele kuseduze amashente ngene ehlathini ngimnikeza idama thatha idama yabo mase lokhuza mina la lolo ngisadila nalo mina ngathi manje selling driver crazy mase sengibona into engekho ngiqonda ngoluthi phansi uyangibuka ukuthi imbambile ke manje yabo imbambile qala vuvu ayangifakela ikhethi mfethu ayivuvuzele ukuthi ayivuvuzele ishabe emhlophe njengethrambu la yabo igoqa ngiphenduke eshuthi ngithi inhla ngibone into emhlophe ngaphezulu yabo inhla ngibone into emhlophe bekugoqa fast bekuphendula fast amathe bophe kahle yabo ayingirelax ithi uBrian ngazi kuzonzala nini manje hayi ngithi mfethu awushisa wena ke leli dama athi hayi awufuna ukushisa wena ngithi buka phela mina sekusele kancane ukuthi ngiqede la awuqhubeka ushaya hayi qhubeka ngishayele hayi avele enze njani usile lo mfana besile le besile athatha idama libeke yabo alibekele mina ufuna ukushisa yimina naleli andishayele awufeel usongaka ngilahla athi awusilima wena uhlanya ulahla into engaka awuhlanya afana ngithi indaba lento ayikho nje ethi yabona usilima impela shala yabo awuthathe lo filter lo ngulahla ngithi ngilibona mina sekuyinto engekho manje ngibona sekuhotel angilahle phansi ayithathe nabuyisele eceleni
athi hayi ayikho inkinga asanele fana uzobona yabona leli dama ozokushaya manje hayi fana alinzima kakhulu ke leli ubonile ukuthi linjani ngithi linjani uthi ayukhonkolo fana ukhonkolo wani manje lokho athi awukhonkolo fana urage yabo leyo into ozothi shatha uthuphule uzozwa hayi ngiyakutshela fana uzoyisholo wena angithatha le dama ngishiye sengishaye ithuphule hayi ngimnikeze uBrian ayashaya nashaya yabo sihamba nje lesikhathi yabo ayikushaya u1 kanjalo siqhubeke sidlalele ehlathini asibhemele efitha samso senginto esoyidla yabo ayisengigufti nje manje mfethu kanti le kantini njani manje ngithele kantini njani manje isithingile ke manje ethi indoda ngiyaqonda ibhadi uthi indoda yabo wena engizoba nenkingi oledi lakho lizokuphostela kusho yena futhi uyena ngifaka kodwa kusho yena oledi lakho uzokubona mfana ukuthi ngeke mhlawumbe uphuza utshwala ayikho into wrong kuwena ithi hayi bufethu ngizowenza njani mina mfethu nguthi hayi yazi ngizodlula emfuleni ngiqwaqwa ubuso yabo ya ngikwasha nekhanda nzudama ugofu hayi sehle semfuleni waqwa ekhanda sekumele sihambe phela manje ikaze hamba ngiyela ko3 manje ayingeke bazothi khanga ngabuya ngabajela ukubuya ngo2 past 2 ayingeke hayi waqwa hayi sihambe manje sihlukaneke egate-ini ke ngingene ekhaya ahambe ngayo kuba athi hayi saneleke siyasho ngithi hayi angithi izinto ayikwana i20 kwana intsango kwana Risley kwana yonke into kwana athi hayi yonke into ngimina ngimnikeze mnganami hayi busanele mi phela ufilter wakhe ukhumbula le ngilahle phansi wakunikeza mi ugoqe segoqe kahle ke thisha uthi hayi lapho mfethu usangashaya lapho ngithi ngisengashaya uthi yabo nje mawuza ukuthi awuzizwa uright ngathi ukhathele ngathi konke ebhlungu eswini ushaye lo filter lo yabo angayinaki lento mina lazo ufaka ukhonkolo ngempela ukhonkolo hayi nalele kade sishaya ukhonkolo futhi hayi ngihambe ngidladle la kamnandi hayi relax ekhaya ngikhumula into zesikole ngibuye kamnandi angibingelela uma kamnandi step mother hayi kamnandi ngisethe izinto ngibeka ibhakha wami lapha yabo sanele ayuma step mother ayibe sisense into hayi unzima lo muntu sanele unayo homework namhlanje hayi ngicanga nayo homework kodwa sanele mntana mama mhlawumbe asabe buvu kanje amehla futhi mawukhuluma yanambuzela yini mntana hayi ngazi maye yabo manje ngiqala ukugula ngazi indawo ngiyabona nje angizizwa ngi-right hayi mntanami ngeke ngiyakubona ukuthi hayi ukho right indaba ucabanga ukuthi ngiyisa nokuphelezela eklinikhi kusasa ungayi esikoleni ngiyabona ngithi hayi ngeke ngeke ngikwazi ukuthi ngiyele ukuze ngeklinikhi ngizoqinisela ngi-strong mina angiqinise hayi ngi-strong mina hayi khuleka hayi ngi-right kusasa nje ngizoyiqinisa nje ngibe strong njengendoda yabo athi ayikho inkinga mntanami ubaba wakho uyeza ngolesihlanu ubaba sengathi ubaba esaphila hayi engisho ngithi ubaba uyafika manje uzozwa lento yakamakhelwane okay before ubaba afike kumele ngenze njani kumele ngigqekeze lapha amakhelwane ngitshela umngane wami sigqekeze amakhelwane siyahamba siyake manje sizohlala eThekwini noBrian ngeke ngishiya phansi kwesikele manje hayi relax ngihambe isikhathi hayi kuhle kube sebusuku kamnandi ngisagufti blind habe zithe 10 ayiqala impahla enkulu iqale sisibhlungu ngoba ngidlile ngisuthi ngidlela embhedeni ngibhe phezulu angizwe sengeke isisam saduma yabo ukuthi ngilwe ngisqueeze kanje ngilwe ngisqueeze sisam ngisqueeze isikhathi bebuhlungu sisami ngibuza ngiphendula ukuthi njani sesibuhlungu kanje ngithi ngendlela encane hayi akwenzeki lutho hayi ngibuye ngiphuza amanzi ngihlale phansi kube right sesikhashana kube right phela 5 minutes phinde iqale phansi lento angeke hayi uma uyaxaka uma wemntanami zihamba ikhathi o10 njalo ebusuku manje zihamba ikhathi ziya ngo12 mntanami awulali namhlanje sane nini usikadile namhlanje hayi lutho anginigadeli sekuzosakube ulesibili hayi ngithi hayi nginigadeli hayi ngizolokhuza ngizolala uthonga bakangifikile yabo isalume sisibhlungu aroast ngishaya plaza ungishaya buhlungu laphana uba uqala futhi ungishaya blind ngajoluka ayi uma vele ngqongoze eromini yami ngqongoze vula vele uma uvela noka bevula bengene ngifica ngihleli ngezinga empedeni julu kule ngimanzi azutinyela umfezela uyabuxa mntanami yini manje uyakula ngitshelile mntana wathi uyakula
ma hayi ngeke hayi ngempela hayi manje sizoye lokhu sekusho mina kuqala sizoye eclinic kusasa athi hayi mntana mayikho inkinga ngizokuthatha ngikuhambise uye eclinic ngithi ayikho inkinga sohamba sobona ekuseni mawusenze kanjani yabo hayi ngithi ngiyalala nkosami mhlawumbe ngalala 2 hours yabo ngavuka ngicathi kwawo-3 lapha la ngavuka hayi ngeke akulaleki hayi up and down ngenzeni ngiphuza iti engiliphuza iti ngibeka amanzi eti hayi kamnandi hayi ngifaka u-extra sugar baba ngifaka ipuni eziwu-6 phuza hayi ngirelax hayi kube right dambise kancane ubastard hayi ngiqeda kusukuma nje ngisathi iqale phansi lento ayibuhlungu yabona manje ngiyaqhaqhazela-ke manje hawu Brian uthi angoshisa leya mpahla Jesus ungenzeka shuthi yona lenkanti ngathi siphema vele ngithi hayi ngeshit elinjalo hayi shaka njalo lishisa iti shwele ukuza nendlini yami fing kube ngiyibeke le mpahla ngiyibeke le mpahla ngiyakubhaka zip oledi lifele uma oleda uma ayibubastard step mother yazi wenze njani oledi njengoba lokele ingikhulumisa lenze njani lengikhulumisa lithatha leshandi sami angithi igoqe kahle ngethishu thatha leshandi sami Nkosi yami yabo step mother zonda rest of my life impilo yami yonke angiyazonda ngifuna uqamba amanga abantu hayi sithatha impahla enkulu okay mntanami kodwa kusasa sizoya eclinic angithi hayi mayikho inkinga beyithatha lelo kuze ampheke etafula nkosami eqa ufuna uyibona kahle lento ma intsangu leyo wena sanele subhema intsangu hayi lutho ma okay thatha ma already lento ivulu ma lento hawu kwase kuba kuncane kangaka ngoba lezi ngane ngihlezi nje ngiyibona nabo nomalume bakhe bebhemile amaqosha amangaka kwase kuba kuncanyana lo yabo hayi le mfana lo ngathi khona into angena kuyona manje hayi ngadake mina efike kuseni wesanele akulale kangaka bafoke ubusuku bonke ngahlala whole night ngalaleki bafisa something buhlungu hayi ngathi hayi ke namhlanje hayi ma sicela ungisiza yini manje ngisicela ungisiza ngo10 rand phela sifuna ukuyohlanga siyopanda manje no Brian siyopanda sihlanganisa sithenge ikhethi le20 kuze soshaya yabo hayi uBrian ngitshele uthi hayi yazi indaba ngiqeda ukwenza njani ngiqeda lokhuze kuseni ngiqeda ukuvuka ngekuyena uma ngicela lo10 rand anqaba uma it's okay ke mayazi indaba khona la ngisafuna uqala khona umngane wami bese ngiyabuya fast ngikhohlwa ugwayi wami kuyena hayi mana step mother besazi ukuthi ugwayi ngiyobhema ngebandla khona emncane khona ngintwana le kodwa ubazi ngobani bengibuye ngiyabonga ngizenza ibhubesi yabo baba mayengeke ngizenza ibhubesi angisabi phela bebuye ngisabi phela la ngifuna uqamba amanga ngabe ngimsabisa ke phela ngithi phela ngizo okahle wena ngabe ngicabanga ukuthi ngisilima sakho bona ngoba bengekho ingakho lokhu ngihlukumeza la mekukhona ubaba eziqhume lempahla lengihlukumeza ngishaya yabo mekukhona ubaba yabo hayi ngithi manje sathi shwi hayi ngizobuya khona manje hayi sanele ngikunikeza 10 minutes buye manje mfana wami khona esihambe seclinic uyakhula wena ngokho right yabo ngizwe ukuthi hayi moral anginayo ngilalanga ebusuku all night ngilalanga ngimtshela iPrime ngifike iPrime go sanele sithini iPrime angilalanga ebusuku yini manje uyahlanya wena yesakane ekhanda yini uthi unomgqengqeqe uthi uyahlanya yini noma lela tamate lamatamate siwashaya kuhlanyisa hayami ngiyakutshela mfethu ngicela ukutshela into ongayibuzanga mfethu bekubuhlungisa isami iPrime angazi kwenzakalani all night angilalanga ngizama ukulala ngilala for 2 hours 3 hours ngiyavukeka ngikwazi ukulala all night ke angikwazanga ukulala manje sanele izikhiphani already mfethu ngiyacela mfethu 10 rand mfethu manje kuseni liyangigabha mfethu hayi ungcono uzonikeza bese ngibuya ke eclinic yabo ngeke nginikeze manje ukunikeza masubuya eclinic ayikho inkinga manje iPrime ithini iplan ithini uPrime ethi yabo nje nami mfethu ngiyafa i-arrosta ethi ngiyafa i-arrosta yabo nje ubungibona ngilele embhedeni akuvukeki Brian yabo Skipani manje mfethu arrosta yani leyo manje athi hayi phela mfethu thina phela mfethu siyathinga sathembeza thina yabo hayi qithi yahlanya wena awushuka iqosha lensanga athi hayi ngeke ngikwazi ukubhema insangu ngayibhema inyawupe ngeke inyawupe yande ethi mfethu ngiyakutshela nje siyathinga siyathembeza thina ngithina senze njani siyathinga bese siyathembeza siyathinga hayi lo mfethu lo uthini manje my Prime
manje shuthi ngeke uzukwazi ukuthi sithathe ihokhe mfethu songcono soshaya sodala lapha amakhelwane lapha la ngitshela khona ya singathola imali awuyi singavele sigibele seThekwini sohlala khona straight nami ngiplana njalo utshele uba ukuthi ngifuna seThekwini athi hayi ngicabangile nami leyo nto nawe mhlawumbe kade uyicabanga nami ngicabangile wayisensa nami ngayisensa ithe wena uyahlanya wena azindaba ngizohamba ngiyopatrola ukuthi lo muntu usekhona yini mekuthi akekho songena egarage sidonsa yonke lezi mshini yakhe yama-steel lawa inanamathenda lo ababa lo inanamathenda nabantu abagunda utshani la ku-freeway ngizakajwayela lo baba lo qala ngiphume ngibafo ngizokuthinta-ke manje ma ukuthi ziyasha ngizokujijela itshepe ey'kwini ma ukuthi kuyabheda uzozwa ngami ngiqonqoza emnyango hayi ngihambe ngopatrol lapho ngathi ngekhaya ngibona nangu uma-oled uyaphithizela ekhishini uyalungisa uyayilungisa uma utshesikiwe eklinikhi utshesikiwe eklinikhi uma phela hayi akiwa eklinikhi yadlala ngeke ngiyenze leyo nto mina hayi qala makhelwane akekho ishu azasha okay indawo songena kuyona yiphi okay ulapha ekhona nizogibelela lapho ukuthi ngale ipopo wire sokhatha fethu ungayikhohlwa ilokhuzi i-razor blade ilokhuzi pliers khona sokwazi phela ukungena phakathi hayi athi prime ikhona iplazi ngifake lapha athi ngithi wozayo singene qala khanka yabo shaya upopo wire ubona round kanje lo uba usiya ababheke phansi nqamu ukuthi singene phakathi qale mina ngene phakathi khona amakhamera la ekhaya hayi ukuthi ungene phakathi qala umuntu la ngegarage kodwa ayivule irolato so yazi ngiyafuna ngivele ngifake ikhiki la ngihlehle athi ngithi asitethe sobothi uvele shayira irolato ivele ivodlo ungene ngaphakathi athi hayi fana ukubala lona siye ngegodlo shaya isiqapha sinyakaza qhapha ukhiyela wakhona ivuleke irolato ingene ngaphansi ivodlo ingene ngaphakathi kanje zama ukwenyusa kanginyuse kufanele manje njengoba manje ingivodlwe ngaphansi fanele singene ngaphansi kuyona siyiphule kodwa kokuphuma kwaliwa sekufanele siphume ekwaliwa hayi ufuna singene ngaphakathi hayi tili ngiphakamise mina yena akhipha imshini sakhipha imshini ngo3 khipha imshini wathi lo namasondo opushwa senzani leyo nto ufuna into fast cash kodwa supema manje usho warosta nje uniqalekile senze phela hayi phamisa khiphe le mshini ezitile ezinja kanjani cha izitile ezu3 hayi khiphe mngani nami la yabo nje umuso lo muntu lo wonke unamakhengisho ngaphakathi eloku efront elokuza negarage ekhona emakhoneni lapha khona nje asibuka yonke into esenzayo don't push hey lo baba lo hayi lo baba lo ngicabanga le nto le into ayekwazi ukuthi ayibuke kwi laptop yakhe ngoba mengithi qala ngayibona imoto yakhe G63 yathi shwi hayi shawuvale kuthi bafu ibonile lanti athi nini imoto ama security ithe imoto yalo baba lo hayi athi namanga yikho lo asambeni ke fesa sambeni fast khiphe lemshini kulu ayeqa ngene ngale kodwa qala isithathu ubuzukuzuku ukuphuma ke manje le rolato yadakwa ke manje yena kontshole ngala esayidini ihlephu iphenduka ipequka iveleke isikhala hayi ephuma umngane nami qalaza phela qalaza athi ngeke le imoto yalo baba futhi njengoba njengoba uthi uyibonile ishona le asenzeni fast engaze ebuye hayi senze fast hey thatha izinto fast imshini lesiyeqinisa kulu yo3 nami ngeqe yabo manje ngeqe evele ngibukeke kanje ngibukeke la unyawo nasi scratch isakhona namanje ngilenge kanje upopo ngibambelele kwifence kanje ngibheke phansi ngibambelele kwifence kanje ngibulali ifence ingaxele vele ngihleke bram yothula saka eqa sikithi ngizowahlaya manje ngibambele ngibheke ezantsi ungubambile upopo qhamukiyani imoto yalo baba wazi lo baba lo baba la bandla awunenhliziyo enhle lo baba awunenhliziyo enhle futhi yazi kwakufanele laphana enkathi ngisale elokhuzaneni kuyifence yakhe kwakufanele nje ngidubula lesa sibhamu sakhe kodwa kayenza ngale nto wavele wayidlulela nge-G63 yakhe lesiyibiza ngebhuzi wathi akakhuluma ngalutho ashanga utho ethulela kokubuleka hawa ngibuka ngilenga into ayenzayo ke lo baba
wenzani uyofaka uyolokwenza uyoreport emaphoyiseni same time wathi shwi police station for report police station washo ukuthi ufana amakhelwane uyinkinga kanje sekwaqala vele wayenza into kanje wangigqekezela wangena emzini wami wathi wachaza nje sonke istory. Hayi nakho okwesibili sezongiphinda futhi manje ngicela ukuthi nifike kahle kube ebusuku nkathi salele manje mina nimyekeleni manje ayilokhu ayidle le mali ayidayisa into zami kodwa into zami ngifuna ikhombe la idayise khona unomhanga uyadlala ukuthi ubalenge isithawo sekunyirazo lapha imali wehla kanjani emthini la ngike wangigaxelile uPrime angibambe ikhanda kanje angifamisa ikhanda nje ngasephona sakhona lapha scratch sakhona sephuka la yabona kuqakala la yabona ngibambe ubhobho wangibamba buhlungu kanjani ngihlumpulu mfethi silime semina igazi la ngihamba khona igazi lokhuza lalikha phela ngithi liyaconsa phansi nala kuyifence yakhe yodonga mfethi khona nelokhuza negazi yes man mina nginako yonke lento sengijaga ukuthi sithathe lezi zitili sami soyidayisa siqale pawn shop emarazi nazi itili 1000 inahlanya nabafana mina nganeza 500 ayiletha malume letha ibizando amshini ayiletha malume 500 wodwa ayiletha malume yabo kwayilanda le 1000 sikhuluma ama 1000 nje la 1000 asazi nalo ukuthi bale ngakanani sikhuluma kuba sike sizwe waphela lapha kangalayithi kakhulu nje ukuthi nje izinto sengiyazazi nemali nje hayi kodwa kona sengidayithile kodwa hayi ngaleyo ndlela leyo yabo hayi mara zathi mi now 500 uqala imali awuzikubalele 1 2 3 4 5 yeah 1 2 abalo 500 hayi ubuyisele ngala bala munye 500 ubuyisele ngala bala munye 500 ubuyisele ngala hayi bafana bami hayi lethani ke manje ayikho ngabo hayi thathe ke mshini hayi ethathe mshini umarazi athi bafanele ngifikele nama news hayi bafana anophinde ningilethele okunye angicwele ngani intwana zami yabonini hayi no bastard nini nazi ukuthi ngene futhi 200 rand ngaphezulu yabo abanga 10000 nomshini nawo kuthi 10000 10,000 na niyayidayisa 500 okay asiqhubeke hayibu ethi marazi ayike bafana ngeke na 15 ke thathani bafana lisana imshini yami yabo plus leyo nhlobo exactly ngathi uyazi leshanga lama plate lawo abo 3 athi bafana lethani ngeke la bafana ngizoyibeka lezi vele marazi le ekayishila lokwe pawn shop akayikhiphe emzini wakhe ngene emotweni ziyadura futhi ziyashisa phela obviously and akukho kude phela lesihlabe khona thina umqondo umuntu bengawusebenzisi cause manje sihlabe la njengakephi thimbo njengakephi nje okay la aeroportini la sidayisa khona sihlabela so dayisa la aeroportini sure asinandaba sure yeah hayi mayifika cost may back up hayi plus hayi benginandaba ke yabo hayi sengayehla ngalezi zinto ezikanjalo hayi sengagcina ngiyekile hayi Prime ngithatha futhi buka futhi nemali enganani Prime asigijime sothenga into ayishwi sothenga market athengeke futhi azindaba asikhiphe ne200 sithenga market ngayiyonke leyo mali ngithe amarket awu10 so sokwazi kwa BAM athi hayi uzothatha 5 ngithathe 5 hayi kamnandi hayi wena uzongisethela yonke into wena uzothatha uphiso tiles futhi kone soshisa igiga hayi leyo manje athi hayi phela kuze sofake fusela ubuslim manje wena ngoba uthi uyabonga ubuslim manje ishuthi ngawuzubheme ngizobhema ngedwa mina athi hayi ngithi angeke ubala lo uphiso tiles organizer mina wena hamba othenga mina ngizosala ngibheke uphiso tiles hayi Bram shwi yothenga bheke uphiso tiles yazi end up ngiphinde futhi ngibuyele ngakuwona lo muzi lo yabo ngithi ngiyabuka phansi now uphiso tiles ngakhona hayi ngithatha nkosi yami njengoba ngithatha le ngicosha lo piece size phansi uma ugoqa izandla kanje uyangibuka sonke lesikhathi kade ngabile phela uma vela give up uma awungena endlini ngezwe ngesicapha ba ekhaya ngiqala zekhaya ngibona isicapha sivale ekhaya hayi useyikwenzana uma ubaselekile vele windini kanje angibuka ngibuthe ubaselekile yawe nginazo ko right impela abeje ngimfune nje naye vele uyangihlukumeza ngindaba naye ngihlukumeza uyakuthanda lo mama ya hayi wengithanda abantu yabo kube walalela hayi kodwa bafungeke cha kuba wamlalela aba ukho la ngokweqiniso wayakuthanda lo mama masikhuluma iqiniso nje la ngempela
kwaba umama kuwe lo muntu lo kodwa sikho ke lapho wavala umnyango Ha, wabuyela kuBrawa ba umnyango ngithi hayi ngeke ngiyakuBrian vele sengitholile uphiso ethatha umngaka ngizasha ayizobhema manje hey shwi bengifika nalothi uphiso ethatha qaphule phakathi thatha wafa yabona ke lento le nama lokhuza le yokufaka iSIM card impahla iSIM card Yeah. athi ayimi indoda la ilokhuza yakhe simesha sakho lesisha sona leso manje amaqhuzu phela lawo iqhuzu umuntu gigaya fanele isandla usimise kanje ukuze mezothi iyaqhasha ishaye la kuwena esandleni ibuyele phakathi nazo okay yenziwa kanjani angitshengisa buka kanje sicashe ngoJenet lesibhema la kuyona vele ehlathini hlihla ashisise igigaya ashisise futhi light Usagula? athathe iphepha ngisagula phela kodwa manje into engishaya manje sengilazy ke manje ke yabo into engishaya sengilazy sengiyadengezela ke manje angisasikona ukujuluka yabo sengiyadengezela manje ngitsipho futhi zamushesha bethi zamushesha ngeke bethi ngeke right anginikeze uBrian fast angivuvuzela type wena ngeke uyafaka kakhulu kodwa buka imini kade ngifaka kakhulu ufike ekhaya uzongilanda ngithi hey namfethu phela mfethu uyazi lento ngathi yashintshana yabo ngithi hayi mfethu ngeke shayina ubwaqa ke mfethu hayi angishayele nashayela ke fast anginikeze hey Brian 2 pools hayi ngaba right hayi engathi ngenzeke ukuthi hey hayi nazo ke ziyashaya yabona manje shaya 2 pools lazi ngashaya nje ngathi ngishayela like iblock ngayizwe ngene empahla enkulu igazi nazo ya ayingazizwa ukuthi hayi sengumuntu ana Abraham ngambone sevuka la ya yabona yabona ngasanele manje mfana hayi sokwenza njani fana sigibele seThekwini athi hayi ngeke ngithi hayi ngeke ayisigibele seThekwini manje lezi ngube ngigqokile angigqokile ngisho ijezi mfethu ngigqoke neskindi futhi ngigqoke nobhaqa nawe ugqoke ubhaqa neskindi mfethu swethe kwenzi nje ngeke mfethu hayi ngeke kodwa asigibeleni vele siclean mfethu yabo sayithanda vele thina shwi hayi vele siqeda ukubhema fast sigoqa into ezithi ngoba sagcina sha market amanga sha market awu4 sasha market awu4 sashiya 6 yabo la mfethu ukuzwe ngale ndawo uthise point sikhuluma sesimisile taxi sagena taxi siphumile sowele emgaqweni naye taxi iqhamuka sangena taxini shwi mfethu manje awusho baba ukuzwe ngale ndawo uthise point yiphi la point manje endoda kuthiwa khipha lapha ndoda cela amaferanja lapha sikokutheni singafesi be right intwana singafesi be right sivele sibhemela iglue lapha yabo ngithi awusibheme iglue ngithi hayi mina mfethu angifuni iglue kusho mina impela lo angifuni mina iglue mina ngifuna leshandisi le kade sishaya mina ya ngifuna mina le ekade sishaya mina ngathi uthini yini lento esenza sibe njani ethi senza sithinge sithembe sithi nazo ya ke mnqobo umngane yabo mngane abona original ngeke ikulahle futhi wena ubona mfana hey sishuye eThekwini nakho ke afike lo baba lo emzini wakhe ayabona ukuthi hayi nazi into zakhe drive imoto yakhe ngene emzini wakhe yabona okay into zakhe nje nazi ingane zakhe la elokhuzaleni emotweni yakhe ngemuva zivulela ingane ziphumeleke njengokujwayelekile hayi zithi yabuka iroller door ithe awu zithi yabuka ifence inqanyuliwe and ipliers yabo ipliers nje bade ngisebenzisa iphumile ephaketheni yasala khona lapha sho ngikathi ngibhizi phela ngigoba ngithatha ilokhuzi ngilongiphamisa igarage ngiyongiphamisa iroller door ekhipha imshini umjidi yaphuma ipliers qala phansi hey hayi nganaki and le pliers lo baba lo sekwayibona edladleni senzani silungisa ifence sedladleni ucinga uthango hayi thatha ipliers lo baba angayibambi ngezandla thatha ithishu bambe lethishu ahambe ekumayi qoqoqo amakhelwane qoqoqo yebo ba hayi mina umakhelwane hayi ngene umakhelwane vele ihlalele dining room uma hayi irelax elibuke iTV beka ipliers hayi mama hayi usanele sengimbophele semvulelile icala mama ngicela ukuthi mayebanje amaphoyisa eboshwa kungabi lokho obuhlungu kuwena hayi ethi hayi usanele kade khona nje manje nomngane wakhe lade bela manje nomngane wakhe Safuna kumqalaza mhlawumbe usekhona la ngaphandle asayi akekho usanele la ya
and ngiyacabanga ukuthi khona nezinto zami ayithathile egarage awuthi ngiyobheka mawami ayi ubaba hayi kamnandi hayi athi uma hayi ngeke umamakhelwane awungilinde nami sihambisane khona nami ngizoyibonela ngikhulume ngento engayiboni ngikhulume nje ngento ebufakazi engayiboni isini ngisho ukuthi hayi so nakho ngempela uqinisile hayi shwi behamba efika inkosi yami ethi uyafika izitili zakhe azikho yabona mawakhe buka imshini amayikho yabo nawo lo mkhulu lo phushwayo bese ufuna ukuthatha ngoba uyabona sebekuketulile bawulalisa ngesayini futhi kwawona futhi bese ufuna ukuthatha yabo ngisho uma uthi hayi mntanami abuyahlupha umntanami manje angimazi indaba ke manje angenzeka mhlawumbe khona into errong kuyena hayi khona into errong kuyena ha athi ke yazi indaba makhelwane hayi sengimvulelile usumvulelile icala ngithi hayi mina yazi indaba indlela engizoyenza ngayo mina ngizomlutha ahlale ekhaya until wena ufike namaphoyisa ambamba amaphoyisa aboshwe ya athola ipunishment ngoba uyitshela usesile futhi mebuya lapho ngifuna ahanjiswe kephi e-rehab ngoba sengizwile ukuthi khona into ayibhemayo yabo bakhuluma phela abantu bangangiboni ngibhema hayi uma aqhubeka ekhaya hayi lo baba la aqhubeka ehlalela emzini wakhe hayi atshele afonele police security awutshele say madoda lefana nibonile ukuthi wenza kuthiwa khuleka baba ifutha nje khona yonke into relax nje untedela igazi abo kuthi atedela igazi babona yonke into ya athi hayi lefana uyahlupha lefana hayi lo baba vele njani ayihadwe thenga iroller door entsha bezomfakela iroller door entsha faka iroller door entsha thina sikepi silayithe kuyenzeni hayi sesifikile ke la etheni manje mfethu siwenze soqala ulwandle sishaya ulwandle ngeke mfethu mina kodwa ngikuthanda mina ubhukuda akhula hayi ngikuthanda mina manje hayi yabo nje mina manje mfethu ngathi ngahlezi nje mfethu ungagezi nje manje ethi indaba manje hayi mfethu ngeke hayi kusho uBraham hayi ngeke mfethu hayi manje yazi indaba yabo nje basigufti kanje miwasha amanzi qala phansi arosta intwana ngakutshela wawathinta nje wawathi ngisho waphuza ngithi waphuza athi indoda wawathinta nje amanzi damu kugofu shawe arosta sometimes lala ubheke phezulu hayi ngeke angifuni amanzi ethi uzaba ngeke hayi indoda ngeke indaba zolwandle salibula ligubha amagagasi hayi ngithi ngeke indaba zolwandle sikephi so not beach angithi ngeke indaba zolwandle manje siwenze njani samse point usho uBraham samse point ithi asambe se point sobona uzishaba asekudlela la hawu sewokhela mnandi siclean vele phela si right hayi sambe sibuwela abantu phethe ugwayi wakhe phethe wami nami sambe sayitshuzela iCrab neza hayi kamnandi hayi sayitshuzela sambe sayitshuzela ngihlangana namajita angasidladleni hoyibo sonele nifunani la yabo ngithi hayibo phela ngeke singawakapha barati sithekwini hoyibo phela ngeke singeze ethekwini thina yabo ntinqanthi nina nodana nazethu athi sanele ngiyoke ngizwe esho kanje lo mfethu athi ngiyoke ngizwe athi ayikho inkinga ngithi uyokuza ukuthini manje athi hayi ngiyoke ngizwe ayihambele lo mfethu lo yabo ubuye eSpanini ubuye eSpanini unzebhe igama lakhe ebuye eSpanini sewwenza njani uyogibela laphi la ngase YMCA uyizogibela MCA ngoba yonke le distance uyawalka ahambe ngase ICC until ezaqhamukele la ngase YMCA yabo ezogibela khona hayi kamnandi manje sengwarishekile manje seprame ngeke ongishayela idamu fast ndoda uzamshesha manje ngeke mfethu ngwarishile lentana mfethu ayishilo uthi uyokezwe ayi ngeke mfethu ayibona lithi athi hayi bona sale musiloku istress ngalento manje ayikho leyo nto uyasabisa lona ngithi hayi kodwa vele bazogcwala phela vele besinendaba nalabo sinayo baseyokushila ucathi ngisozwa ngaba cathi sozwa ngaba sinendaba nazo nje kunendaba esanele mfethu ngisho mfethu yazi cabanga mfethu ngishanga okapo la ephaketheni ngicabanga ukuthi ufuna isibambe inkunzi bamba inkunzi ibanjwa kanjani inkunzi mfethu umuntu ufika bambe mina wena uzombamba umuntu mina ngikhiphela umesa wena mase mfaka izandla ephaketheni ngithatha yonke into ekuyena nje mfethu ngeke mfethu hayi nanje imali sina athi mfethu wena ucabanga le mali ingasanele inyanga yonke uyahlanya wena inyanga yonke hayi uchazona le mali njengoba ngo500 awu 3 usho lutho nesinganele inyanga yonke athi hayi ngeke mfethu hayi ngeke incane le matsanele ngithi hayi mina mfethu hayi ngeke mfethu hayi ngeke Brian masicabanga ngenye indlela akuzamene unimzamo mhlawumbe kubuye mhlawumbe sanjonja sami yabo kanjalo ya hayi sonjolo ngithi ngisaqhamuka ngihlangana nomunye umfana ngasekhaya ulindo hawu
ulinto ngifica point ushaya ngefoila ke awungithamba into linto sipla kwenzakalana nzishap lathi isanele futhi khona istaff esinzima kabi ngifika nje usozongitshela ngestaff uyazi ukuthi nginemali obvious yesane khona istaff eshaya mfana hey alela Nigeria ntwana aliphethe uhesi ndoda to vele ishaya ifoil mfana shaya nomidama indoda uza ukuthi ayilezuli ikhanda ndoda thinge ndoda ubone ukuthi ayabona hey sho ngathiwana emhlabeni hayi mfethu ngishathiwane ubumnandi mfethu kungakanani kodwa lo bumnandi ngibuzwa hayi ndoda hayi dlula ngisho umuntu esimami ngithi dlula ngisho umuntu esimami ayingeke ngiyafuna ukuzwa ke leyo mfethu ayingeke dlula ngisho umuntu esimami ayingeke mfana ngiyafuna ukuzwa ukusizwa leso staff ayingeke hayi mothi dlula ngisho ithena ayingeke wathena kunendaba ke nayo hayi nginendaba la athi ngithi awona kahle wona amathekeni lutho mfethu ngiyakutshela bra ithekeni singahlala nawo kanje ndoda ngiyakutshela ngiyithengele into yami ngithenga into yami ndoda kwayona ndoda ngicela ngiyitshela ukuthi ayiso sami ngicela uhambe uyobhemela kwenye indawo ngoba kunendaba nayo nansi into emnandi ndoda uthi wexosha ngisho uyixosha ithenge ixosha ngisho uyixosha ndoda nansi into emnandi ngithi ibona into mfethu ngithi ngishayisa ihithe yodwa ngishayela akhandi athathe upiece of paper khandela ibet yokuthi ngihoshe phela intuthu hayi ngishaya kamnandi hayi ngibe grand hayi ngithi hayi ke mfethu hayi sengigrand ke manje athi hayi Brian hayi usugrand ngithi hayi ngimoja manje hayi ndoda isashaya stuff ngevela esimnandi stuff hayi athi hayi mfethu hayi elo Brian uthule uthi Sanele uzoshaya kokuseza ushaya ama-chase manje hayi Sanele angeke mfethu yazini usiyangiduba manje Brian hayi wena Sanele ngathi usilima wena hayi mi no 500 wakho vele ukhipha phambi kosinawana amabhara ezogcola kumina bezogcola kumina amaferrari abusinawana nginishanga imali engaka ngizithengile ezisinawana ukuthengela phela mina ngilambile mina mfethu qhamu omunye manje mina mfethu anginalutho ngiqaleke iqamba manga ubhemile mbona ubhemile lo muntu manje mfethu ngiqalekile mina sina angakwazi ukugwahla ukulwa amasenti manje ke uwazi ukuthi ungisize nje nami ngo-20 noma 15 hey 20 noma 15 hayi ngibe nenhliziyo enhle kusaba futhi hayi yazi indaba futhi ngeke indlela omona ngakwazi bafethu usithenga isikeve yabo qhamuke le yabo usho ukuthi baphethe la hayi ngazi angiyazi le baphethe la ethi asinawane uthi ngibambe isikhotheni yabo uthi ngibambe ukuthi uphethe malini ngimtshenge ngibambe kanje imali ngiyindlale kanje esandleni vele hlumpa u300 lesihlama lokusala u200 esandleni awu futhi into yenza manje yabo ngithi ngiyasukuma pheqa sengipheqezelo bani uBrian losuka naye emuva usekhipha lo kapade ngitshela ukuthi unawo phela efuseko nasani joyela amasimba vele wena athi kubona ukuthi joyela kabi hawu mfethu uyamazi into bayazana bona mina ngimazi lokuza lokuyibona baphethe la yabo ngihluka wenza njani ungijikela khona la point ngazi ukuthi le into eyayiplaniwe indlela ekwenzeka ngako ngoba lo wahlutha u300 lo umngane wami wasukuma wangikhiphela okap uwenza njani uza kumina ufuna ungigwaza ngawo vele ngibalela lo 200 ngiqize ngishayisa ngobibi ibaleke awufethi indaba manje mfethu Bram wenzani manje into wenzani athi wena ucwala ulimpatha ngempela wena mina ngisebenzi phela mina mfethu kade ngashaya inombolo yabo angithi ayisilima lezi ngeke ngizonze njani lo 200 lo ami lokhuza thatha u5k wami lokhethu 5k wami ngineze wona ngenze njani ngibhema amakhetha awu2 angibe right angithi ngeke I need to go back home abayi Kibelethe singwele bu. Enkingeni. Vele sikulethi vele sikuthandana nokuhwalana. Angifike go. Uyawuba hayi mina ma. Angena mntana. Kamnandi kanjani? Angena ngane yami. Yazi ngisengena nje. Hawu zakhala. Sengena nje. Abesukuma ngazothi kephi? Engathi ekitchen aqhava umnyango. Avela donsi phone yakho ma. Athi ayisanele mntana bayisohluphile angikhathali wena vele ayiciphize kanye ifoni athi awusefikile usekhona ngithamu usefikile usekhona uchaza ukuthi manje babuthi usefikile usekhona angivele into ngihleka bungayinaki ngibuyela nane TV la ngiqhubeke ngihlale phansi sofa hayi kubhemile hayi nemali nginayo la phansi yabo ngimnandi kodwa ngihlukanise uBrian hayi kamnandi manje lo baba go ngaphela ngisho 10 minutes go uba kusho mina uba
kusho mina qala hey ngoba umdlozana uyalahlana sisikhathi uba hey vula ndoda sisekwena awuma mina hayi inkinga baba ngiyeza hayi ngivula mlandi ngisengivula nje makhelwa nasho ngempama qwa gaqa phansi awubaba ngenzeni imali yavela phuma yonke nidayisile into zami imali engaka 100 rand hlakazile wamacoins o10 rand o5 rand phansi kugcwele phansi manje kuhlabaze phansi ngimate ekhaya elokhu se-dining room ethi yafana manje into zami uzoyibuyisa nini ngithi hayi baba mathi hayi suboshiwe mfana ayavela fona lo baba hayi bafa bo baba aniphuthume lo fana ngeke sengimtholile usayibuyelile athi usayibuyelile uma wakho uvela ngifonela ngitshela usayikhona hawu same time hayi uzani bo baba hayibo ngibona ngevena hawu tsandoda nguzube ready gqoka ibhluku elide ngithiwa ngigqoka ibhluku elide mase ugqoka nelokhuza nejacket ndoda ngoba manje uyaphakathi uzole nesigqoko esiwukotoyi ngoba kuyabanda phela lapha ngithi kuyabanda lapha athi hayibo ndoda ucansi kuyadlalwa yini kuyabanda phela angithi ukuze ngale nto ekuthiwa juvenile ewesivile ngithi juvenile ewesivile ngiye ngizwe ngayo na mfana mzokuvakasha ngakhona khona uzobuyisa uhluzile engishaye kanje engishaye kabuhlungu ngale zandla zakhe eqinile aba plus ufana namarengi la izandla usuhluzile umqondo ikubonza hayi lo baba ngizongishaya uzobusa uhluzile hayibo ngithi hayibo ma kanti unjani ma athi hayi mntanami mina ngeke into engizokhuluma mina wena ngathi awungitsheli mina izinto ozenzayo yazini mthatheni nihambe la ngisafuna ukumbona uma ngidayise awuda ma ngithi ngiyakhalisa ngiyagoloza kuthi wena ndoda yabona ke ndoda ngempama embi kabi cha ngeke ngamani ngishaya asho lo baba ngishaya ngempama yabona nje ngisazulela ekhaya ngisacebezile ngaphapha evenini sekungenile people vele ma ngitshelile ngathi bazokubamba awu ma singazongidayisa wena hayi ngitshelile uzoyikhipha into zabantu engithathe ngiselokhuzane ne-police station engiboshiwe manje la ngimuva ngithi hayibo ngishayile ukhuza kanje lesicapha sakhona ngena kusona ngishaya ngekhaya kokokokoko uma kathi vele udilethi ngitshelile yona masoa la hayi relax ngithi uNkulunkulu wami ngiboshwe ngozankosi phela ngiboshelwe ngemuva ngcono ngaphambili ngizokwenza njani mina ngizama i-trekking lokhuza inyawo ngihlehlise ngibuyise ngala ngibenza uzankosi bebuye ngaphambili manje bebe ngala ngaphambili hayi bebela ngaphambili ngithi hayi ungcono ke manje hayi fike police station bengivulele khulu phuma ndoda phuma mgodoyi siselandeni engiphuma Nkosi yami lo baba lo yayithanda ke impama lo baba yayithanda impama hasho ngogesi ngibona inkanyezi ziblue nezimhlophe ngizile uma uzongidabula ngempama emhlungu kanje uNkulunkulu wami awungithi kodwa baba wami ngoba ubaba engasekho emhlabeni hayi ngoba bengasekho ingakho wenza nje hayi inkinga yabo athi hayi mfana wami yabona izoqonda wena yabo phambili bona eWestville bayokubhebha izinqa abafana uyabona bayokubhebha izinqa wena ubona izingane lento yini manje lethi ngiyakutshela mfana mba ukuthi ingcene ngiyakutshela ngithi usile wena ungitshela mina buka mfana mzobona mofika khona bazokwenzana ngishaya ngo7 days ke la elokhuzane police station hayi ngihlalele 7 days ke ngidle kamnandi abangibuza into eningi futhi ngoba yonke into iqondile vele kuyaziwa nje ukuthi yonke into yami iqondile hayi baba bhale istatement bebhala ngingeza amaphepha ngisayine wathi hayi kamnandi crane hayi ngiyorelax hayi lapha endlini hayi ngifica amanye amajita amafethi hayi crane hayi nimnandi hayi sho yabo hayi skef sami singisalile phansi nasiwanga phansi sinye saso nemali yami futhi iwile kodwa ayiwanga yonke hayi shothi uma ayiqoqele imali ke nale ungamathatha akubeke ndawonye endlini yami hayi lokhuze mina ngihambe ke manje kuthiwe madoda ngabo 12 ebusuku madoda ezivuke yebo baba iseli yodwa umuntu nomuntu shayina ulayini ziyakhona kiwa manje ebusuku kanje kuthiwe madoda sithi shayani ulayini ziyakhona
Sijets hayi bayidlaleyo siqhube silalela sivuswa ngalentini le Donkey Pira gcina ngayi maka tu sonke sivuka manje buba basenze shanlayini mana nizwa senziwa sizo supplier manje sisoke phi sisuse enanda police station sisoke phi entuzuma police station supplier khona benzelana ukuthi ekseni makusa nje besiqeda ukudla ngabo 8 basatha Westville ayi madoda hayi sambeke hayi kamnandi grand sephi enkuntuzuma khona intuzuma court uthi sisenze njani khona senkantolo kamnandi kuthiwa noma bingelela inkantolo nekusasa right hayi kamnandi ayisibingelela inkantolo ayisibingelela inkantolo siqede kuthiwa Westville 7 days remand ngithi kuthiwa manje mfethu sekufuna ukukhala kuthiwa manje mfethu so ayinto shanga remind ya 7 days so uhlale Westville fana hayi vele mina now 6 mina vele ngisebenze mina fana hayi mina ngizwenza njani hayi kuleyo wena sobatshela ukuthi hayi uhamba nathi wena ngiba kwenzele ukuthi kuleya ntwana yabo bafethu mayisenze njani bafethu kunamakhetha o3 la ephaketheni yabo uzobhema house yashaka yabona mina ngakwenza ngisho isebenze manje mina ngakwenza isebenze manje bomo nginikeza ikhetha lodwa noma uthi manje engibhayize ngimnikeza uthi ngisalele lodwa aros uyezwa aros isa right phela ngithi yonke into isa right somporo legazeli isakhona heroin ya ayibhema mnandi shawukwayi ingicabanga si Brian mode ngijikele sithawo esho ukuthi ngilahleleke idlozi ukuthi manje ngivele ngigibele ngithi kodwa bese ngidinwe kakhulu bengizokwenza njani engayifaka inkingeni nalo baba engishaya ubaba lo ngishaya impama lo baba ngawaphansi ngavuka evenini yabo ukungishaya ngempama ngangawa phansi bengizobaleka lapha hayi ngizobaleka bengeke ngithole wangihleka lesidano uvumelene nongena evenini bengafanele uvume ukungena evenini yena wayevumelene obephakathi akazi bafana baxaba besho kanjalo ebebajiwe ebengenile naye ayifethu ayikho inkinga ngene kola wona sihanjiswa ke manje shwi ish seWestville man ingisha uvala ukike ayengishaya uvala ngetata zonke manje bafethu isungenze njani bafethu so hayi yazindaba kuleka mfethu sitshelile thina lesalalela ukhuza yakho athi ukukhanda isebenzi athayi ukukhanda isebenzi kanti lo mfethu ungenza isilimo masifika phambili uzoya kwenye indawo nami ngiyiso kwenye indawo ngithi manje sesahlukaniswa sesifikileke manje sibhala amagama ethu senzela ilokhuza amakhadi lawo service lawa blue sibhala sathe labo 4 slice laba nelokhuza nejuice 4 slice nejuice new yena phuma shone ngala awu ngithe mfethu manje le yanto ini awukahle wena mpatha wena le yanto ini wena awukahle wena awufuthu ngijikela bethu baba ngalona sibanga lomseni hamba enginyuke rempini nje nginyuke rempini ngiyazi lo mfethu lo ngihambisana labanye abafethu nabangashaya inombolo hayi lo mfethu ngihamba nabanye sidududu so sidumbu siyimpatha phela thina hawu lo mfethu lona manje wasengijikela manje kanti ngizohlalane wesibebe bangishaya mangigangaza hayi ngishaya 7 days akamnandi ngifike kulezi insizwa lezi yanto yes yabo hayi uba kamera ka usalela ngubane hayi kamnandi uhlala pha eNanda mfethu awe omlala angahlala amnanda manje uyishaya inombolo ngishaya inombolo futhi angazi lutho ngaleyo nto mina ngiyafisa kodwa ukuyishaya nami ngelinye ilanga sakho le yaboma ukuthi usakhona la sokukhanda isebenze intwana yabo beside ukuthi mfethu mhlawumbe sikufaka izimali kuma transaction what ngeke wena nje mfethu ngubo online sokufaka ezintweni mfethu yabo leyo nto ubo online kule ayikho inkinga hayi kamnandi aphuma yangihlalisa anginikeza indawo yami umbhede wami neshidi lama ayidlala lapha relax sekumele sekusele laba abawuthiwe company yami relax ngiphethe mfana kuhlalwa relax wa kanjalo uyakulala lekhaya phuphu ngempama ngefubeni papa ngiziketembe sisifubeni engisukume ngime ngenyawo ngithi ngiyaxolisa futhi sisebenzi athi ayifethu usho lo olokhozeli lo baphethe athi umlane wami lo musukumshaya kanjalo bekele umlane ungamenzeli wesi noma nga relax umlane ungaphindi umisa amadolo nanti mulala qondisa inyawo dali phezulu sengasaba ngisho ukulala ke manje yabo uyezwa roster ayikathi ngilele shuthi ngiphenduke ngilala ngiphenduke ngibhele phinde ngibhekana leli khathi vele liphuma umlane yena lo baphethe ngifeke ubuthongo obuncane usilelele ubuthongo ngilala ngathi ngisagofti phela lelele ngilala umlane athi mate umpete nakanayo imali umuntu
awunali athi idradi lonke bhonqu alidonsi ephaketheni ikhethi bhonqu ikhethi ayilele mina bo avela thumele insangu kwaye wonga babuye behlale nababhema mina ngivuka sebevele sebebhemile sebeqedile sebe right bagofti ngivuka ngiqale ngivuka yabo ngiyeke ngithi yabo sisama ikuzasikho seqala lento ke manje iqale arost ngiqinisela yabo sukuma manje mengifuna ukuya kephi endlini encane fanele ngicela futhi sothi chike tsone hayi hambe thethe hayi kuleyo umlanami yabo anendaba vele manje sebhemile into yami angithi nemali yami sayidlile mina bengilela hamba ngithi ngendlini enqadolo lo hayi ngibuye emqondo iyaqala lento ngikephi khona wesini inkinga le ayihamba ikhathi nkosami ihamba ikhathi ithi 4 hayi shayo 5 shayo 6 hayi yabo ngabo 8 hayi ilanga ngobo 8 ilanga ngime khona ngeenyawo ngime ngeenyawo kanje ngithaya kulaleki so yini umlalo angalali ngithaya kulaleki bafethu ngeke bafethu yini hayi bafethu iwunga bafethu iwunga so ya hayi thwe sanele ngubani yebo baba so ndoda la uyadingakala e-video court wena ngeke uzukwazi ukuthi ugitsheliswe iveni noma iwola uyeke uye Durban Central High Court ayi wena into ozoyenza ukuthi sizokuthatha sekisephi e-reception mawufika e-reception uzobuka i-screen lapha i-video court mase ukhuluma ne-magistrate magistrate yini le ngibuza yini le magistrate hayi inkosi enkantolo mfana athi yebo ngithi ayikho inkinga lungisa njengamanje into zakho ukuze manje into zakho ekseni sokusethela mase uyahamba ngabo 7 kuyavukwa ke mfana wami yabo uma uthi ulala kakhulu bazokushiya hayi ngithi hayi ngenkinga le hayi vele ngikwazi ukukulala ke manje arosta futhi wangishaya lapha ngaze ngaba right ngaze ngaqonda 3 days ungishaya ngaze ngaqonda ngoba lo loqala akalaleka ngahamba ngayelokhuza ngaye magistrate angafika lapha ecourt ngakwazi kwasa ngakusasa ukhuluma nawe ibanje lo arosta hey athola yazi magistrate kwasa ngakusasa hayi kaka madoda abayenkantolo bakunomsindo wami ngiyonkantolo umsinkantolo savuka manje waqhaqa ubuso thawula waqhaqa sengithinta into zabantu phela manje thatha into zabantu zonke njani fanele ngenkantolo waqhaqa ngishone phansi sithatha ubaba ngiyohlala ke ngihlale kanje naye nasi i-screen esikhulu magistrate yabo njengoba ngibabuka e-screen bangibona labemungu so ya sanele ngubani yebo ngishale ziphandla yebo hayithuli magistrate yehlisa ibuke kanje ithi wena sanele ngubani ngithi yebo ku-screen njalo ku-TV ubastard into enyosa ayafunda athi sanele ngubani la unecala la isigameko sakho sitholakele ukuthi la untshontshe emshini ebiza imali imali angisakhumbuli basho nje imali engaka so manje futhi enye into damage property yakhe lomnomzane le and into enkinga kakhulu umakhelwane wakho so manje umakhelwane wakho ukhala ngokuthi asakudinga emphakathini awusayena umuntu odinga ukuthi ube semphakathini yabo mawukuthi ukhona ufuna ukukhuluma ngaphamisa isandla ngisiphamisa isandla ya so hayi khuluma ndoda ngicela ukubuza ngangaka kanjani ekhaya manje mina ngoba phela fanele ngigoduke phela ngekhaya ngiphuma la fanele ngigoduke ekhaya ucathe kuyadlalwa usuqedile ke ndoda hayi sengiqedile hayi ngisibe sishonise phansi isandla so ndoda mnumzane sicela ukutshela ukuthi ndoda ngathi usazohlala la ekhaya ngoba mengithi ngiyabheka la amaphepha kuthiwe 1212 6 years in prison and 3 months ngaphezulu ayibo hayi mina ngayikho ngithi hayi baba 6 months angiyabonga engiyisa phela yabona phela ngathi ngicasuyile kusharo ngizo i-magistrate yonke ngithi hayi ngiyabonga hayi 6 months hayi ngiyabonga 3 months ngaphezulu yehlisa ibuka eyizehlise rafu manje so ndoda
thiwa 6 years 3 months ngaphezulu sengibonze yabona la ngijampele ke hayi ngijampele ngempela engawushaya futhi ngawushaya u6 years ngawushaya nzima kodwa ngoba ngathi ngafike ngawushaya u2 years kunyaka wesi4 hayi ngabatshela ukuthi amadoda ngeke sengiqaqekile manje uRoster sekho bathi sebafethu ngifuna ukusebenza mina manje ngifuna ukusebenza uphila ngalo 3 years zonke hayi phela bengihlukumezeka ngiwashiswa ama toilet ngiwashiswa indlu yonke ngedwa oyibo ngedwa omunye ithakasula amawindi cabanga amawindi asekweziphinjiwe emakhulu kanje mangaki nje roomini kuba awu6 1 2 3 1 2 makhulu washiswa amawindi yabona isihlukunyezwa yabo nje wonke lo 3 ngawushaya sikunile yonto phela yada lutho kulo wesifuba unyaka ngithi ngeke manje hayi khathele kufuna umsebenzi nami ngirelax manje so ayikho inkinga ndadla le womlana ngithe ngidonseke kuyi28 ke vele ke bafo angidonsa thani ndoda ke la mfethu ke ufuna ukusebenza ngithi ya ngifuna ukusebenza ya ngifuna ukusebenza mfethu thani mfethu angithi ukuze kuthiwa ama28 phepha bafana enqene ngithi ngizwe lo nto athi hayi yabona le nto ayikho le nto le ndoda yabo le nto le ayikho le nto le ayenziwa le nto le mfethu la kwenziwa kanje la kunemgomo nembandela kuba kuwena ukuthi ufuna ukukhetha ukuthi ube yini igeja noma ufuna ukuba iprivate yabo ngithi athi ukhetha yini kube igeja angihlebele ndoda ke yabona ke moya igeja wena ke lothola lempahla kodwa mawe private wenza njani ushaya lempahla le ngithi ngeke ukhethani-ke ndoda sheshe phela ndoda ngifuna ukufakela phela ulayini ukuthi zips yabo hayi ngimtshela ngifuna ukuba private mina ke ingcono ukwazi ingane yabantu la hayi ngeke inqena ngeke athi hayi ndoda engihlohla ufuna ukuthi ngibe yilokhu uzigeke zenzani manje yazi uba bazokushaya uphukizana ngathi hayi ngincamela kona uphukizana hayi usukusini wena kodwa phela na ngiyaza kusheshise phela la uzokushaya kancane ngiyaza kusheshise yabona into mase kwenza isisebenzi uzokushaya kancane phakathi futhi uthi hayi ngeke futhi hayi lo line hayi awungeni lo line athi okay hayi ufuna ukuba private hayi be private ndoda yabona kusasa masivuka masiphethe ukuvuka bese sophaka ndoda nawume iwonginikeza impethu nawumese yabo ngifuna enze njani ngifuna ukushayisa ingane yabantu la khona ngizogcwala ukuthi ufuna ukuba private yibo ngathi plus sejuvenile einganeni ngibuka nasayike inkinga ukuthatha nomesi wakhe ufala engathula hlala phansi engarelax empedeni wami uthi okay lo mfethu lo ufuna ngibe igeja ngeke hayi geja ngeke ufuna ukuba private mina email into yami ya hayi nkosambaye kusenga kusasa hayi grand yamnandi sivuso baba hayi ayisiwashuluso ka grand amnandi ayisihamba ikhathi 80 sibizwe ke sesophaka evula ubaba yabo angitshele ndoda ke la uzogwaza umuntu ongayishaya inombolo yambona umuntu ombone nethathu la esandleni la namathathu ungamgwazi yena gwaza lo ngenalutho la esandleni ngithi athi ya mi isho kuwena asho kanje athi mi isho kuwena eyithethi nomdide ngiyadlala angikususa bafu ngikususa angikususa njalo hayibo ngikususa njalo bafu uyadlala hayibo uyadlala bu yabo ngathi akwazi ngane abantu nje ngenza ngale kuthubu yabo ngishaya umthungo kanjani unzima kanjani ngashaya nabantu bangishaya baba ngaze bangitshela nje ethi bazokushaya uzuphuka ubaba ngayithethe uyadlala ngathi hayi ngizoyimela into yami yabo I can stand for my thing bangishaya ngempela ngaze ngaphuka mengivuka sengisesibhedlela ngikathi saqala isiphumeka mina ndishaya idress yabo ngidonsa impahla enkulu ngidonsa ngilethe la esandleni ngilibambe ngaka right ngoba ngo right akamnandi vele bakushaya sona impela lesandla lesi bakuphule sona impela more left bakuphule u-left more right uphule right yebo angizona la ushaya gwaze kanza abantu ushaya kanza abantu hayi kamnandi engikuboni lokhu skybet kuvele kudlule kuzoma la phambi kwami usiduma ngithi ngithi awudanki uNkulunkulu ngithanda ngizawudanka ngamthola efike ethatha ukudla akhe edlule ushone ngala nami ngithatha kwami shawa impempeke lapha kukhulu vele qhamuke lezi egqoka into ezimnyama laba bantu istability TSC TSC
banenduku laba bantu bangishanga sengathi hayi bo baba ngiyaxolisa hayi bona manje sengi-right kuthiwa hayi awukakabi singakakuphuli ngithi baba hey ngiyabona ukuthi uyiletha la hayi ngavele ngathi bafu ngavele ngathi wayishaqo awathi nazo-ke ithambo lelivelela ithambo yabona ngasibambanisa ngingasizwa isandla sami ngathi awe mabo baba kodwa sengazane ngiphula ugwazi umuntu ngathi ngiyabuka hayi ithambo ingane abantu nkosamilele lapha manje iyakhala nkosami ingane abantu ibamba umqala nje ngigwaze mamala ngaseyimbanjweni nkosami lapho ngamlimaza abantu hayi akwathiwa afana mebona ngajwayela wena bole iminyaka ozishaya sizokuedela ngaphezulu sengishayile ufowezi la sengishayile hawu nkosami waphela lo nyaka wesi4 nkosami mawubuya uphela nje mawubuya kade usushayiwe mengibuya phela sengishayiwe ngiyohlala ngedwa erumini yami ngibuya ngiphethe uphamgani liphandelawo uphamgani ngihamba nje ngihamba ngesandla esisodwa awukuthiwa hey sane subuyile esibhedlela ngithi bafethu sengibuyile esibhedlela kodwa ngisale phezulu ekhulukuthi eG7 ngiyanyuswa manje nge-G7 nginyuswa ngempela ngisho ukuthi badlala ebanginyuse ngempela hayi ndoda uyaphi lapha phezulu awu baba sinyuke iramp futhi manje athi ayibona kanti ungathi uphume ejele ungathi uphume esibhedlela ukade ugwaza ingane zabantu usuzodlala nabantu sizofuna ukugwaza abanye futhi siphinde siphule hayi futhi nyuka ngibona hayi ungayijampile-ke la baba ayikho inkinga ngifika lapha eG7 lo amjida lona akachazi yabo athi hayi bafu uyobhema ukwa ngithi sho sengimile manje kumele ngingene eseleni yami endlini yami ngedwa ayinkulu futhi incane ithola lana ngidlalana ngigeza la yonke into la iduze incane yonke incane incane lento igeke incane lento le hayi ngilala kabuhlungu inyawo ngathi ziyagoqana hayi igeke uphethe wakhona mfishane ngilala kabuhlungu nje lapha awukwazi ukukhuleka lapha mawulethele ukudla hayi ubona nje sekuvela kuvala kukhona umnyango nje oblokile nje uvalile hlezi khanya endlini engithi ngokwengizwe la ukuthi ngobanini right esandleni ngiphume la hayigeke ngoba lapha ngahlala 3 months ya ngahlala abanye baphuma behlanye ekhulukuthi baphuma behlanye ngempela ekhulukuthi kunzima lapha engihlale la ngicabanga manje yabo mengithi yabo mengithi ngiyarelaxa ngiyalala khona ilokhuza imbhobho la okhulumayo obakhuluma ngawo baba necamera nje encane ngeke uzuyibone futhi ngeyinake ngoba ingapheka umbhobho kanje kufika umbhobho mase kube icamera la so ndoda ungalali ndoda akusona isikhathi sokulala cabanga mengithi mawuthi uyaqhubeka ngenkani bangena abange bazokushaya futhi bakushaya ngempela futhi yabo bekuxebule ngemvuku ngibonze bekuxebule ngenduku bonze yabona bangihlukumeza labantu labo yabo ndoda akusona isikhathi sokulala ngivuka ngihlale ngezinqama empedeni wami yabo ngibonze ayikho lento yabo zabuya insizwe zabuya insizwe uwedwa manje yabo mase sengiyakhala ngisho ukukhala ayisona nkosami engagqekeza ngakelwane engangiyenzelana ndingayenza ngoba kuyafana futhi kube ngaqhubeka eThekwini ngahlala khona bezongifuna beze bangithole futhi labantu amaphoyisa vele ezongibamba yabona nje anceba ngigibelanga bwele edladleni kodwa kuyafana futhi bebezongibamba still abantu labo shuthi impilo yami sizophelela ebugebengweni-ke manje ngeke sashintsha impilo yami manje ayingeke ngicabanga uvele ngiyibulale-ke nje manje uzofisa nje ukuyibulala bengicabanga ekhulukuthi kuthiwa baphuma behlanye abanye impela bahlanye impela umqondo ostrong uphuma ehlanye ukuhlala wedwa kudlala ubalo umnqobi lo ukuhlala wedwa kudlala akudlala phambanisana ngekhanda ungakhulumi namuntu mfethu yabona ngikhuluma ngedwa mfethu ngiphinde manje futhi ngiphinde mfethu ngikhulume ngedwa ngiyiphendule mina engithi kodwa uNkulunkulu ngizonza njani kodwa uNkulunkulu akodwa somandi kanti wena unjani nombalo onjani umuntu wena hawu labo abanye abanenhlanhla bokuthi amadlozi akuba makhiphe lana uNkulunkulu kanti mina ngenzeni mina kuwena ayifuseke indaba zoNkulunkulu yabo nje ngikhuluma ngedwa yabo lapho ngathi kwasalanga futhi ukuthi nami ngilophuma umuhlanye ya kwasalanga futhi nangekathi ngilimele la yabo la esibili ke le le ngozi le yes ngiphuma ejele
Okay. Asiyibambe lapho sesekhulu kuthu uzobuya kusasa for part 2. Yeah. Uzosixoxela ezinye igame kunanemibuzo lapha engikubhalile yona. Sure. Engikuthanda kwi-episode yakhe izibuye yaba nenhlamba nje ingane mhlawumbe abantu abadala bazothi mabeyibukisa bese beyeqa leyo part. Ngiyasithanda lesifundo sokuthi esikhathi usuhleli wede ekhulu kuthu kwabuya konke kuwena ukuthi kwabuya nje emuva lapho kuqale khona amaphutha kangangokuba wezwafisa ukuyibulala. Ngicabanga ukuthi nomuntu osekhaya uzobona ukusuka nokuhlala ukukhula kwezinto ibhebhetheka. Qala kancane ubhema, qala kancane udosha isikole. Kugcine manje mase ubhema kumele manje lento iyadimanda, kumele uthole imali, kumele uhambe uyogqekeza, uyasuka egqekezeni uze eThekwini impilo yakho iba sengcupheni ucishe uyabulawa umuntu obuhamba naye. Uthi ngeke ungcona ngibuyele ekhaya ngoba there is no place like home. Manje ekhaya usuwonile. Sekumele uthathe manje uboshwe usuyaboshwa manje mawusufika ekuboshweni usufica inkinga zakhona ekuboshweni mawufika ekuboshweni uziyophuka isandla njengoba unomthungo njengalo ngicabanga ukuthi ukhona umsebenzi ongawenza nje odinga amandla uma unesandla esinje and isandla sakho lesokuyisona osisebenzisayo so isifundo leso nanginoma ubani obukayo njengoba sihlale sisho uhlelo kusuke kungelona lokuthi umuntu uyayipraise kodwa lusuke luqwashisa abantu ukuthi uma usuyifakela angithi umzulu iqale ephinti iqala lemumva eDodge isikole ebhema so sifike la ekugcineni manje eseyithola esejele mase esejele wahlukumezeka kangangoba umphoqile ukuthi kumele egcine ethatha into ezomenza ahlale kahle okuyiyona esimkhubaza impilo yakhe yonke ngoba uyathanda uthanda bafo akekho umlungu ongakuqasha noma kukho lapho ungasebenza khona ngalesi sandla lesi esinje kodwa ke isifundo leso asakubetheli wena kodwa sibonga ukuthi manje ufike uzela uzoqwashisa abanye abantu ngempilo yakho siyathemba bafuthi sizoqhubeka ngoba khona nemibuzo ngikubhalele yona kusasa uzokwazi ukuthi uxhumane nomnqobi ubuye uzela sizoqhubeka nestory sakho ngiyacabanga mfowethu ukuthi ukuthi lesazoba usigemegeme nakho usikhombisa nengozi ekhanda yabo shuthi nje impilo yami yonke nje ngafaka insimbi lapho manje uyabona ukuthi isuka lento le ku step mother sikukhuza kodwa manje kunje kodwa kasikho ke lapho siyabonga ukuthi ufike mfuthu uzoqwashisa abanye abantu usebenzisa impilo yakho ukuze nabo begweme ukuthi bengenzi lento oyenzile ngoba nabo uma bezohamba emzileni ohambe kuwe kumele bazi ukuthi nakho la bazogcinela khona nabendlondleni ophaphe ekhanda kamenzi lokhuluma ngoprofessor Ngwamkhize ngidabuka le konongoma esigodini sakaBhe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingcenye yohlelo lethu le oyethamele how I ended up in drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bangena kanjani ezidakamizweni nezingqinamba sebebhekene nazo ezidakamizweni uma ungosilisa usezidakamizweni definitely sure uzontshontsha uzoqala ekhaya uphumele komakhelwane uzoboshwa uzoshawa mawungabanga nenhlahla mawube nenhlahla uboshwe mawube nebhadi uyafa kulapho nje mawungesimama ungena ezidakamizweni akekho umuntu wesimama usezidakamizweni ongakaza adayise ngomzimba bonke bayadayisa tshelwa yimina so wena uma sokhuluma nawe la ubona ukuthi kuyadlalwa uzoba nenkinga siyacela abantu befunde empilweni zabo labantu uma nawe kunengane uyi-step mother kuyona ibona ngathi uyayihlukumeza mhlawumbe uma uyifaka emgqeni ngicabanga ukuthi le episode le i-episode ezokhulumela abo step mother i-episode ezokhulumela abo step father cause ingane sometimes isuke inga understand ukuthi umzali noma umama lo step mother yini asuka igwema uma ekushaya mhlawumbe ekuvikela khona vele ke kubukeke kabe engathi ngoba akangizali kodwa ekugcineni umphumela wempilo uma usunje sisuke singasuke sesibuka ukuthi shuthi waye right wena wawo wrong because wagcina udlubulinde ukwazile ukudlubulundela impilo yakhe igcine iphelele emgaqweni ngalokho ke bafo asikubetheli kodwa sibonga ukuthi ufike uzoqwashisa isizwe ukuthi naso singayitholi sisesimeni esifana nesakho siyacela abantu besupport uhlelo siyacela abantu ebalweseka uhlelo lelu siyacela nibukise nezingane ezikoleni negadi izindawo ezineyinhlambano ukuthi vele emosa emgaqweni ke inhlamba vele uhamba eduze kwayo wow kuthi manje bafuna ngiyafisa impilo yami ishintshe mfethu sengikhathalile live kuzolunga bafo kuzolunga
kuzolunga bafuna nokuthi sisafuna usitshela indaba ukushona kababa wakho ukushona kamakho zonke lezo zinto ukuthi kwenza kanjani uzogcina umuntu osebelethwa i-step mother usele naso sicela nicindezele subscribe button cindezela ibheli ucindezela kwena ibheli izokubeka emathubeni amahle ukuthi makhona isiqephu esisiposayo nizothi maningena ngaphakathi bese nitholela isiqephu sangalolo suku siyacela abantu bezama ukujoyina ne-membership bayasho ukuthi kunzima ukujoyina i-membership ngisabheka indlela ezilula esizokwazi ukuthi sonke sicontribute ngazo ukuze sizokwazi ukuthi nje sithathe abantu sibase ama-rehab sihambele nezikole sithengele nezingane ama-uniform ngifuna ukwenza ne-tournament yezingane lapho khona ngizolethatha izingane zesikole ngibize bona abantu abanjengalaba bezokhuluma nazo beyiqwashisa ukuthi abagade indlela ezingabaholela ezidakamizweni ngakho ke mayisubukele umabona kude weze wafika la shuthi sidla amaningi esakeni ngakho ke mina sengincenga